ngiyayithetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazizwe. Socela ubaba Mshumayeli Mshozi asifundele umthandazo wesabatha inkosi yombusisa. Amen. Umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibe inhle kabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo yezulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongeni uJehova, Nazareta nezizulwane. Lapho uNkulunkulu asikhombisa khona bakhe nokuba ubani. Usho njalo umunye la ekhuluma ethulwe yizwe ezulwini lathi ngifuna ukukhombisa umhlaba ngalomzi ukuthi ngubani. Amen. Amen. Usho ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni baNazaretha angathi angasisiza abantu kaNkulunkulu thina esesiyibonile lento safika la sithi uma sitshela abantu singabatsheli into esingayazi. Kufanele ukuthi abantu sibatshele ngalomzi thina esesisuka esesizwile sabona sakhola futhi ukuthi kuyiqiniso ukuthi lo mzi kaNkulunkulu uyimuzi wokugeza nokuthethela okhokho nobabamkhulu nokhokho nobani imindeni yethu amaqala abawenza bengazi ukuthi bayona nobonkosi. Uma kubatshela abantu usubatshela ukuthi kuphathwani la kwenziwani, ngoba lokho uzomdukisa umuntu ukhuluma ongekhona athi umuntu eselahleka. Ufonele umuntu nje la izolo ungifune ukuthi befuna umshumela uMajiya kaNgamthola uthi baba ngizwa kuthiwa lapho kuphathwa izimbuzi eziwu5 no500 rand. Ngithi mina angikwazi lokho. Wena tshela labo bantu ukuthi abeze ekhaya lephefumulo, bazofike bezwe ekhaya lephefumulo yini ofuneka bayenze. Amen. Ngoba lokho batshela khona uzobatshela into batshela into ngeyona, ngoba into yalekhaya yonke iyashintsha imindeni ayifani nemizi futhi ayifani. Ngisisho sithi imizi ayifani, namathomitha onile ngokufana one ngokuhlukana, amanye une kakhulu amanye une kancane afanani. Ngakho-ke izinto ezenziwa la zingeke zifane, kodwa kuyasho ukuthi nawe ufuneka wenze lokhu ofuna kwenziwa abanye, kodwa kufuneka ukuzwe la ungezwa ngami ngikutshela into ngithi wena ngikutshela ukuthi esiswini sikakhokho wakho batshela abantu abomndeni esiswini sikakhokho ukuthi beze uze nabo la uzama ukubancenga ukuthi beze bafike bazizwe ukuze nizeke nonke la nizolalela eTikTwani nibuyele emva besenotshela abasaleli ukuthi yini ofuneka niyenze ngenkosi. Amen. Sizocela ke kubantu bakaNkulunkulu ukuthi labo abathunywe abakubo ukuthi ngalomzi bekhuluma ngalomzi, nabathunywa amakhosi asezulwini ukuthi bakhulume ngalomzi, baze ngaphambili basitshele
ukuthi yini abayitshelwe amakhosi asefisheni bamaNazaretha noma abalele bakubo bebatshela ngale umuzi. Uma ukhulume nje kahle kulokho kushoyo ngesibonakaliso bakutshele bathini uboneni ngesibonakaliso bathini kuwe ngesibonakaliso bese ukhuluma lokho kushoyo inhlayisuthi izokuya ngapha ungahlabeli usebudeni kuyani ngapha nibe u5 nizokwazi unika inhlayisuthi nizohlalapi nize ngapha laba bathunyiwe wena onenkinga ufuna ukubuza abashumayeli bakuchazele oza abashumayeli bazokuchazela hayi ukuze embobheni wena kuphela uma uze embobheni uza ngoba uthunyiwe kuphela uze singabambezelani ukukhuluma abantu abazositshela inkulumo abayithunywe abakubo nabayithunywe amakhosi asezulwini ngalo muzi ibona abazoza ngapha kuphela abazokhuluma ngalo muzi. Siyacela-ke bantwana baNkulunkulu ngapha ebuhlungulwini umshumayeli uma kuwumshumayeli uyaguqa kuphela ahlabelele ivesi uma umbhobho ungakafikwe uma usufika umbhobho angene endabeni wena ngapha ngoba umbhobho bakuwe uphela ukhetha inkosi yasefisheni bamaNazaretha uhlale endabeni ngoba umbhobho usuke useduze kwakho kodwa abakhokheli nabashumayeli noma umvangeli noma inkosi nobani bona baguqa kuphela uma ehlabelele ivesi ukuthi ngafika umbhobho angamuke ahlale endabeni mayibonge inkosi. Lokho bantwana baNkulunkulu ofuna sikwenze njengamanje bazo5 ngapha babe5 ngale enkudlungudlwini namakhosazana nawo noma wona esaba nje indaba etshela ukuthi ehlale nawo maye kukhona kuphathisiwe akhulume Nkosi wakusisa amen. Siyabonga. Ngicela ukwenza lokho engikukhonjisiwe ebusuku emva uthathe ngixoxelwa le ndaba kade ngixoxelwa yona kunehlabelelo sibe sesiyafika ivesi elilodwa ika35 abawethu osezulwini sengize ngayikhazi ukuthi ubani wakhumalo nokwaqaphela igama lomuzi wakithi eNquthu. Ngithunyiwe zinhlobo ezinde enkosini ngibonile nesibonakaliso kulezi insuku. Ngabona silapha ngaphandle sangweni nezinye insizwa. Masilapha ngaphandle sangweni sengiyabuza mina ukuthi mina hawu lezi insizwa ezingcole kangaka. Nazo sizongena la ekhaya emphefumulo zinje kodwa kube insizwa futhi engizaziyo eyikhona la ekhaya. Sekukhuluma umuntu engambonanga ukuthi lo muntu kimi laba nje ukubabona belana ngaphandle bathe uma befika ekhaya emphefumulo bafike bashela baqona bafike bashela la baqona la ngaphakathi base bekhishwa nikhishiwe njengoba nilana ngaphandle nami benginika kinazo lezo insizwa nemndeni yethu ikhishiwe yakhishelwa ngaphandle ngenxa yokufika kwethu izaqonywa la ngaphakathi libese lithi lelizwi nonke ninelifike naqonywa la ngaphakathi funeke lize nomnikelo niyocela intathelo lembingini ukuze nibuyiselwe ngaphakathi kubuyiselwe emndenini ayibonge Nkosi.
ngizobonga lelo thuba elinjalo inhlobo ezinto enkosini ukuthi unothando loNkulunkulu la ekhaya. Amen. Ngoba mhlawumbe kube ngabe nje sesabogcina. Ngiyacela-ke sonke thina sithe mina nawe sithe zona kulomuzi mhlawumbe singazi. Namhlanje asize ushembu sesinikeze ithuba lokuba sizoyicelela into ethelele engathi ushembe ngasipha amandla sakuphinde sikwenzile ayibongozi. Bese ngidlula kwenye indaba ekhona futhi la ekhaya. La ekhaya kunabantu abafika la ekhaya bezosebenza. Isikhathi esiningi hlezi sikhona la ekhaya. Bayafika nabagqokile ingwemhlophe nabayigqokile ingwemhlophe besuka iy'ngalo zonke. La ekhaya kunamathuluzi asetshenziswayo. Kulezinsuku kulahleka amabhala u-3. Ayabonakala lamabhali ukuthi bengene emkhosheni ayophumela lapha ngaphandle ngamasipala bebewakhipha ngomkhosha bekhuthuza ngaphansi komkhosha azophumela lapha. Kanti akhona okokuqala namapiki namafosholo ayalahleka la ekhaya. Thanda ukuxwayisa-ke nhlobo ezinto enkosini ukuthi asazi masize kulo muzi ukuthi sizokwenzani ngoba lo muntu lothathe lamabhala uthatha usizi. La ekhaya ithi inkosi enkulu yamaNazaretha uthi olenkosazana luthi mangiphuma ngiye ethempelini lithi ngisuke ngiphethe izinto ey'ntathu. Ngisuke ngiphethe isibusiso, ngiphethe isiqalekiso, ngiphethe imbubhiso. Ithi kodwa mase ngibuyele endlini ngibuyela ngasaphethe lutho nobani begcume ethathe kwakhe. Ngalawo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi inkosi ibusise senikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi unyazo lwezulu. MaNazaretha igama lami ngumzwandile ngowaMkhize. Khona lapha eMagadini. Ngize indaba elikhulu kakhulu. Kodwa ngizozama ukuthi ngibe nesibindi ngikhulume. Ngizoqala kuyakithi. Kunensizwa. Le nsizwa iyaphuza nje isidakwa esaziwayo. Kepha ngelila ifike lapha ekhaya. Ekuseni ngabo-6 ilethe isibonakaliso ngumfowethu ongamayo. Ithi le nsizwa ngilethe isibonakaliso sikasibanibani umusho wegama uSizwe. Uthi la kusebenza khona bafuna ukumdlisa ngoba ubaphethe manje bafuna baphathe. Manje bafuna ukumdlisa kwathi ilumbo. Kodwa ithi kube sekuqhamuka umuntu esethi hayi ngeke bekwenze lokho uma ezosukuma ehambe ekhala emphefumulo. Amen. 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 Ngempela seza naye kamnandi seza naye la. Safike sasebenza senza konke. Uthi impilo nje ihamba ngendlela efana kuhamba ngayo. Amen. Nokudla kudlawe kuqaphela. Amen. Amen. Ebese ngibuyela kulena elade ngayithunywa lapha ekhaya. Ngithunywe ngoNovemba. Namanje noma ngiguqile ngiyasaba ukuyikhuluma kodwa uthe uMshumane Majiya ezongibuyisa uma ngiyiyeka. NgoNovemba ngibone isibonakaliso la khona kufika umuntu ezongicela ukuthi athi ngiyacelwa ezulwini. Ngithi ezulwini athi ungabusali ukubuza angithatha hambe nami ibangilide kakhulu. Semasithi ngifika kule ndawo ngifika kumuzi uyakhiwa kodwa wapheli futhi wapendwa. Yithi manje ngiyabheka naye inkosi imphambi ngomnyango unyazo lwezulu. Ebese ngisondela lensizwa ebesingishiya nenkosi. Ebesithi hawu usufika ngena la. Neyazi inkosi yamaNazaretha incengi. Ngoba izulu elayo. Amen. Ithini kufanele sinene ungena ezulwini layo. Amen. Ebesingibizela yasengena nami kancane nje sithi ukupla. Ngivele ngiqaleke ngithi ngiyaphenduka ngikuba ngawesokunxele. Ngibona uMshumane Majiya eguqile khona.
ebesithi inkosi umuzi wami lo isekhaya emphefumulo. Amen. Ithi yakhiwa njengamanje lapha ezulwini. Ithi awaphili. Ithi abona ngokwaleni siyinkombise, ithi abona ngobheka le ngeke ngendlela umuhle nawe uyabona ngithi hayi ngiyabona Nkosi yamakhosi. Ngiyubani mina ngiyokhonjiswa into enkulu kangaka ezulwini. Ithi ngiyabona Nkosi yamakhosi. Isithi sekuselela ikhombe nala sekuselela nalana ebese ngiyawuthatha ngihlisele emhlabeni. Yenzeka November nje sikhuluma ngayo. Isithi kodwa lo muzi ngifuna abashumayeli bonke benikele umuzi uzowakhiwa. Bonke ngibafuna benikelile. Umshumayeli majiya ngifuna babhale phansi bonke abanikelile. Angazi oyosala ngoba ngiyasaba namngalento. Ngiyasaba Nazareth ngoba njengoba sengikhulumile oyosala lapho ukuthi ngeke ushemba umbhalo ezulwini lakhe. Ngikhuluma nabashumayeli abayosala njengoba selivelile ukuthi umshumayeli majiya kufanele babhale phansi abanikelile. Lelo bhuku kuyabonakala ukuthi liyohamba liye enkosini. Washo waqhamuka umshumayeli edlula wasethi ayibhale lana nalo majiya uzonikela kwangaseke kuqala sikanikelwa kunikelelwa lo muzi. Manazareta lo muzi mkhulu kakhulu. Amen. Ukhona ezulwini ukhona lapha emhlabeni. Amen. Ngiyacela ukudlula ngidlulele kwekugcina indaba ngokuyiphatha walapha ekhaya. Esengibonile isikhashana nje ngifikile. Lapho ekhaya umshumayeli uqalethi akungenwa nalokhu. Ufike insizwa apha emsebenzini. Ayikholwa le nsizwa. Kodwa sijwayelene nje nayo kakhulu ngoba iyayilanda umsebenzi apha kimi. Ithi, Kawazela, umama wakithi uyile nhlobo lemfaka inzipho. Kodwa uthe eqala ukekhala emphefumulo. Uthe mayiqhamuka la abeyalele khona, uthi wafika ukuhlaza yonke into, wahluleka ukungena ekhaya emphefumulo. Waduka. Uthi befaka inzipho. Usebenzisa. Ithi wacinga waze wahlangana nomunye umama ndawana thile la bedukele khona. Ushayela imoto lo mama. Uthi bebamba istering wasethi lo mama ungadlani noma wakhona kodwa engibona inzipho lezo yifasana engeni lo muzi. Uthi lo mama kubese zama icinga indawo la azokhipha khona izipho zakhe lezi ayifakile. Nampela wayithola le ndawo. Uthe eqeda lapho wayesebuya waqhamuka nje ulokhomela khona wayithola indlela wazongena lapha ekhaya bese ikhiphile inzipho. Amen. Usimo sinekuzwile. Yokuqile. Yakhetha uyazi lezi zasehlelo kaNazaretha. Lokuqile ubaba mazibuwo emandeni ngaphansi kwenkosi umathaba umncambo waqhumayela. Amen. Bantu babaNkulunkulu ufishane kodwa kuthiwa ngokufishane kufanele ukukhulume imindeni yakini yojapha. Kuthe ngilele elanye wabantu abaNkulunkulu abahle ngabona uqhamuka uBhombelo wabamkhulu egqoke njengoba begqokile esihlabelelweni lesi sinaso. Emva kwakhe kuneyintombi zemihla yenkosi uCetshwayo endulo zivunule zizinkumbi. Uma ngibheka uBhombela ungathi ukhuluma la ngenhliziyo uthi uyabona la bantu abamengiza nabo ngithi abanye ababona uthi babuke uma ngibabukisisa zinkumbi abantu abaNkulunkulu ungathi singaphandle kwalomuzi wasekhaya emphefumulo uzongena nabo lapha ngaphakathi. Uma ngena ngibona beqala ukubona abantu abangaki empilweni yami
basuka la esangweni lakhe lomphefumulo bayoshaya badlule iseni babheke phansi la ngasikhona uthi kimi uyababona labantwana ngithi bayabona ukuthi laba babulawa kwenziwa ngalimithi intelezi kuze umkhosi abanye kuze ume imizi yabo amadoda kodwa labantu bavunule ngobuhlalo kumhlophe abanye bambethe ngathi bambethe amafu uthi mayehlabelela zithi lezi inkombi lalela Zulu lalela abantu besiphethe ngizwe lethu yazizwe izizwe ivukama ngathi aphinda hlabelela athi bayiqedile insingadingana nasena ngakhona sadlula lesibonisa ukuthi ihamba ubanikelela abantwana ekhaya emphefumulo bonke fubanikelela kwadlula ngobantwana kaNkulunkulu ngalo mthandazo wathi Shembe khumbula indlu enkulu ngawuthandaza lo mthandazo njalo emva kwasithi ngothatha Shembe ngakhumbula indlu enkulu kuthe ngale noma eyintsoni uthango ngizobonisile sana ngikuzumlo komani ngibona nenkosi yaseSwazini evunule behleli phansi esiteshini uma ngiza koni glass yamanzi phakathi kwesilo nesilo saseSwazini amaglasi mabili kamzomana nesilo saseSwazini mabehleli la esiteshini mangisondela bathitha iglass yamanzi phakathi kwabo bakhuluma indaba yasekhaya emphefumulo ukuthi fanele beze la bezothetha amacala ngoba bonakele lapha bakhona usethi lo imbuka yaseSwazini ibiza ilezinyane ehamba nalo ithi alisondele lize lapha liyayitshela lithi hamba ovulula ngoba khona kufanele ungenzele khona le mbube yayisebenzisile lesehlele ehlabeni uZulu wamisa uZulu kwathi khona iyayikhuluma naye usethi kimi hamba ovulula nawe kufanele sahambe bantu abaNkulunkulu shama ngokuhlala ngincane shame ngokuhlala wakuphi inkosi uSolomon Nkosi uSeniswi Uyasekhona ukuphakama ngazizwe. Elisibindi bangcwele. Elisibindi lomkhande ngo. Lesisigcawe ngokuthi sizimakhulu namhlanje. Icala sikulo likhulu. Ngisecaleni namhlanje. Ngudumsile. Ozomela icala likakhokho. Indawo kwaphi indawo Nkosi yakuba ukhokho ukuchaza nobetha ngichaza ngoba sengikhumubele elweni ngizomela icala ngizomela ukhokho oyinkosi yokuqala yakwamdolomba ukhokho omkhulu kama wami inkosi yokuqala yaseCaleni yomdolomba onecala onke bekhalo umphefumulo ngalo ngaSeptember uze ekhalo umphefumulo nginovalo ngicela bengingani bengisibili sokubeka lelo daba lunzima kakhulu hlabelela ma uthola amandla hlabelela phela ucela amandla Nkosi nika Oh
bangcwele fanele ngaba ngisakhali bangcwele kusho impela ngithande ngayo ngekhaya lophefumulo nginikwe ekhaya lophefumulo kusukela ngizelwe mina 54 years okungazalwa nginenkinga bangcwele yomndeni kodwa kwavela ngekhaya lophefumulo kwavele sibona kuseni komunye umntwana ukuthi usize nginalo ngibonakala ngisakhaya lophefumulo ngibonakala ngihleli ngedwa mangihleli ngedwa ekhaya lophefumulo ngibonakala ngingcolile waqhamuka engalazi ekhaya lophefumulo lolundakazi wathi waqhamuka ogqoke ingubo emhlophe owubaba wathi uyambona lo mama hleli nje la endlini yobe hleli yedwa uhlezi ngoba esidabamba naso singcolile sifuna ukuhlanjululo bangcwele ukhokho wami uDlozi ukhokho oyinkosi yokuqala etshaneni ozala ubaba womama ozala umkhulu wethu unyathi ozala umama wami uhelezile mina ngumama mina ngihamba ngiyabonga kakhulu bangcwele ngekhaya lomphefumulo zonke izinto ngoSeptember lomntwana ebona September ngonyaka odlule kuzoqala October kwathiwa futhi ekhaya lomphefumulo ungakangeni ngalazi ekhaya lomphefumulo ukuthi ungakangeni umhlangano ka-October bangcwele ngonyaka odlule 2023 kodwa uNkulunkulu emuhle engithandile bangcwele ezwile usizi lwami ewumthando wabo bonke unyazi wezulu bangcwele wangithanda bangcwele saphuthumona lo mndeni wangithwala lo mndeni ngenalutho bangcwele umndeni wakoSukude umndeni wakoNdabezitha mawamqoqa buhola inkulumo yakho ungene ezihlokweni baningi abantu abafuna ukukhuluma uhlambulukele labo ufuna ukubahlambulukela ngena ezihlokweni mawami ngiyabonga mshumayeli ngihambile lelo hambo bangcwele kwazafika lusuku namhlanje ngesabatha lomhlaka ka-1 bengila bangithumela ekhaya lophefumulo mangezizinto engigcwele wesithi ngiyokomalume hhayi komalume kwathiwa angiyokomalume sohlambulukela nomzala saya sahlambuluka ngomhlaka ka-11 mangibuya ngolwesibili mhlaka ka-12 kwasekuthiwa angibuye ngize ekhaya lophefumulo ngizokhuluma ngimayelana nenhlambuluko kanti ukhokho uzoyifuna inhlawulo yakhe waseyifuna ayithola kuyisabatha lomhlaka ngisathi edlula wayifuna inhlawulo yakhe yenkomo ngoba kuthiwa kahlawulele ngenkomo bangcwele nginovalo angikwazi ukubeka kahle ngoba nginovalo bangcwele njengoba kuthe ekuqaleni bonke babuka mina wema ukusho ukuthi awuziwe uzohlambulula ukhokho wakho awunacala wena musuloku usaba abantu ma uthunyiwe kuthiwa uzohlambuluka kade ubiza amagama abantu la hlambulukela abantu bahlambulukelayo amen bathuma ngoba befuna uzobamela musuloku usaba abantu amen bangcwele bangithumile-ke bangcwele ukuthi ngizohlambulukela ngoba ephethe isikhwama esingcolile kulesi sikhwama sakhe ephethe ubukhosi singcolile isikhwama ngoba ubele esebenzisa lecubu zabantu kwavela ukuthi icala lakho kuzofanele lihlawule ngeduna iduna elimnyama esandophumeleleni ngenhlanhla bangcwele ufunile ngathola iduna sesengitholile ngesonto wasethi angiphuthume ekhaya lophefumulo ngilethele iduna zokuhlawulela ngazimkele umhlangano kaMeyi bangcwele ngizomthethela lelo cala ukuthi ushambe ngicela samgeze ngaleli duna engize nalo kuvelile futhi ngakhohlwa ukuza nakho vele ukuthi angize nomshanelo neyala ukuze ngesikhathi kushanelwa la ngesikhathi sonke lomshanelo ushanelwa ebaleni wesulu ngesikhathi kushanelwa kushanelwa zonke izinto ezimile endleleni ukuthi lezi zinto ezenziwayo zingaphumeleli umndeni ngiyabonga umndeni wakomalume ngiyekuba ngemukela beza omalumekazi bakhona nomzala bakhona umndeni wakomalume ngokuthi ufikile nawo ngize nawo namhlanje siyiphethe leyo nkomo eyiduna okuthiwa ukhokho uzogeza ngangcono ngoba angenile emndenini uhlele kuyintandane ekuma balusize ma igama lami Thenjiwe Mlondo ikhaya emabhuyeni sakamthethwa inkosi indona uMlondo ngizela ngithunywe abadala bafike kumina bathi ngizile ekhaya lophefumulo bathi angize ekhaya ngizonikela nekhaya namhlanje bangitshele ngolesithathu bathi namhlanje ekuseni angizela ekhaya ngizonikela emva kwalokho ngibone ngathi ngisekhaya mina ngokuhlala ngihlala lakadabeka ngibone ngathi ngisekhaya
ngiphuma nezitsha ezuko akade beqeda ukudla ngazo abantu kodwa ngibonanga ukuthi obani ngayehlale ngiwumuntu ozobuya nazo angibuyanga nazo ngishiye lapho ngisese ngibuya bengingasayiphethe kodwa kube nomfana onginike imali othenga kabili no-20 rand angazi ukuthi chaza ukuthini le ndlela yasebuhleni angiqali nginikwe ngo-October ngoba namhlanje ngiza la lo ongaphambi kwenu Noziphiwe Jabu Sibongo lisuka eDududu ngaphansi kwenkosi uMJ Mqadi. Phamsisi. Okay, la ekhaya ngizoqala nginikeze isithombe ngasekhaya lami masizwani sonke ngisho noma kushoniwe nganqamele echitheke isidumphile esingazwani ngayo. Kuthena ngesonto elidlule ngilele ngabona omunye umfana esebenza naye ethi uLinda wakaKhumalo wakhona leNtozuma wavela kumina wathi Nozi ngase uthathe imbuzi ezimbili wathi mzwani wathatha le mbuzi ezimbili wayiletha ekhaya lemphefumulo kuyoba khona ukuthula kini bonke abantu bayohlala ngezihlalo zabo ngokuhlukana kwabo ukuthula engakaze libe nako. Hayi bazalwane ngisukile ngahambe ngifuna imbuzi eziwu2 bengakayitholi ngoba ngokuhlala ngise-Richmond bengayitholi. Ngithe ngisaqinekile ukuthi angiyitholi kwathi ngoLesine lolayizolo bengakahlwa kodwa ngithe ngivula amehlo ngabona ukuthi kusho ukuthi benginesihlwathana. Kwabona ngisendaweni egcwele kugcwele ngale ndlela megcwele bese ngiyamenyezwa izwe lithile lingimemeze lo baba athi Noziphiwe uyafuna umkhulu bani ambize ngegama ngithi umkhulu kube sengathi lo mkhulu ngiyamazi wasekhaya uma ngabe ngibheka athi nanga ngasesangweni uma ngibheka esangweni ngimbona umkhulu lo engimaziyo kodwa isango elasekhaya bangcwele ekhaya lemphefumulo ngithe ngathi sekhaya lemphefumulo nje athi kunjalo ngithi umkhulu pho umeleni lapho kuthiwa kade akulinda ngilana ke ukubangcwele ngizosho ukuthi umkhulu kuthi ungilindile njengokusho kwabo ngizokwenza ngisacela bangipha amandla bacela bangifunise nale mbuzi eyifunakalayo Nkosi ibusiseni izweni. Amen. Igama lami Lingi Khomo eDududu ngaphansi kwenkosi uMqadi. Ngize abakacele komalume kabakwami ngizobahlambulukela kusho ukuthi ngoJanuwari ngiye ngaphupha ukhokho wami esehlathini besho ngihamba naye ezeleni ukhokho wakho lona wabulawa abantu ehlathini bacele indawo kusho ukuthi ngimbona ulimele la ekhanda waqede ukwasha futhi lapho elimalele khona ngaphaphama ungaphaphama ukuthi lo muntu usazosebenza bakhiphe bonke abantu bakacele lapho bekhona emahlathini abalimala ngey'ngozi ngaphaphama ngavuka ngaqoqa ekhaya basho ukuthi bamazi loyo khokho wayoshawa abantu ngoba kuthiwa uyahamba enhlizweni yami ngathi ngifuna ukuya ebuhleni ngiyokolungisa into enjenganaleyo kodwa angikwazanga ukuya ebuhleni kwathi ngephupho ngizovuka ngiya ebuhleni ngesonto lokuvala umhlangano leli lami ovala umhlangano ngaphupha ekuseni kwathiwa ngithethiswa ukuthi ucabanga ukuthi uyonzani ezulwini ngoba ekhaya lemphefumulo kusezulwini hambe ebuhleni ungayi khona kusezulwini khona hambe ekhaya lemphefumulo ukhokho ukhethe isikhwama esimbi hambe uqale uyoswasha khona kumani ihamba-ke ebuhleni manje ngizohlambuluka lokho kuthe sengihambile sengiwutshelile umndeni ngamafoni kodwa ngoze ngihlangane nabo bakomalume kabakwami ungatshela ukuthi yena nokhokho engimphuphile bakuthi nabo bayamazi kodwa asibokohlela ukuthi sihlangane abasafuni ukukhuluma nami ngisho emafonini
kuthe kusuka lapho kwafonelwa ubhuti wami wangitshela ukuthi uyagoduka uye ekhaya kulesonto esisuka kulona wathi uphuphe kwakwami etheneni usekhathele manje usebenza waye ethwethuliwe sekhathele usebenzele emizini yabantu sefuna ukubuya manje aye ekhaya ucela ukuthi ahambe afune amanzi akashembe ahamba yokuthi isithuna lakhe mase ahamba bayogeza emfuleni ngathi mina okay kodwa enhlizweni yami ngikhuluma nalabengihlala nabo ukuthi ubaba lento ayenzile ayikho right namanje ushembe ushutha akamfuni mangabethelene athi ibona iqiniso phambi kwakhe ethena ngithatha amanzi ahamba kohlambululwa ithuna lakhe kuthe ey'nsukwini lelisonto leli ngamphupha ubakwami ngiyambona kwazi ukwenza lutho kodwa akasakhulekile izandla ney'nyawo ngathi ngiyagijima ngithi ngifuna ukumthatha kwaqhamuka omunye umuntu omnyama oyinyanga wamthatha aqala ngogijima umfake emotini ngagijima nami ngilandela imoto ngihambe ngimemeza ngithi baba ithe kusuka lapho imoto yahamba kakhulu yaze yayongena endaweni enkulu engazuthi iy'nkamu nami ngithe ngithi ngiyongena kuyona leyo moto leyo bangidubula ngalala phansi baqhamuka abantu bangithatha bahodelela ngaphandle kwathi lo muntu omnyama oyinyanga ucabanga ukuthi uyini wena uyingane ingane kanje ucabanga ukuthi ungathatha ubakwakho usebenza kabi la kayindawo ushembe kuphela ozomphuca yena hayi nina nilutho nina sesengingaphandle kwaqhamuka amaphoyisa awu-2 angithatha akuthi yena angifunela usizo angibuza ukuthi ngowakuphi ngasho ukuthi ngowakuphi ngithe ngisuka lapho ngazi ukuthi aphazamiseke ukuthi angigodukise ngekhaya kwathiwa gqoka la khona uzofudumala bangigqokisa umnazaretha omhlophe ngithe sengithi ngiyazibona kulo mnazaretha omhlophe sengiwugqokile angisaboni la ngidubuleke khona ukuthi igazi lisakhona lathi iphoyisa sesiyahamba hamba kuye ekhaya ubatshela ukuthi umbonile ubakwakho ukuthi la ekhona nemindeni yakho ukuthi bahleli kuphi ubatshela ushembe kuphela oyomkhipha lapho unyazi lezulu hambani ekhala imphefumulo khona ngizokhipha abantu abadala khona ngicela ukuthi ushembe akhumbule ubakwami ngoba yini akakwazi ukukhuluma iqiniso wahamba emhlabeni ethenene mebona umuntu oyinazaretha athi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi yena ngigaxe enye indoda esifubeni sami namhlanje akakwazi ukuthi yena amele iqiniso lokuthi ushembe kuphela okukhona phambi kobuso bakho ozomsiza ngicela ukumhlambulule lapho nokushemba umthethelele ngiyabonga ayingiphethe ngosekuyasebukhela amanazaretha manazaretha nami ngithunyiwe imindeni yami yakazondi engiyibona esibonakala isweni ivunule lemndeni igqoke isizulu iyahlabelela isoya kanjani phambili umthwalo usinda kangaka kungathi amadoda ashaya isathameya la madoda meshaya isathameya ngibuza ukuthi hawu ulimuphi lo mthwalo osindayo hayi ngingazi ukuthi nguphi lo mthwalo osindayo bese ngithatha udadewethu ngithi ake siye wasemzini ake siye ekhaya emphefumulo so thola izindaba zikashembe lesifike sinikelele lemndeni sifike la nodadewethu silale sisebenze udadewethu kodwa kusasa selungiselela ukuthi uyahamba mina ngoba ngangizosala udadewethu seyadliza uthatha amafithi useyaphuka udadewethu esephuka kusho ukuthi uphuma kwesasayi asesebhedlela mese ngitshela isibonakaliso asibonile uthi yena uphupha ubakwakhe emgxosha kubo ethi hamba la ubuyaphi ekhaya lemphefumulo manazaretha bese ngiyixaka le ndaba ukuthi empela ngizoyenze njani kufika ubaba wami ephusheni athi ubaba mntanami usuhlupheke kakhulu uyazi ukuthi le mndeni yakho yayithakatha kakhulu mntanami le mndeni yakho yayithakatha kusukela kogogo kuze madodaneni nomkhulu bakhona babethakatha akekho ndawo mntanami into ezokusiza nje wena ukuthi ubayele ekhaya lemphefumulo uyobathethela amacala abo ngoba ngale kwalokho akekho omunye umuntu oyobageza uhlupheka kangaka nje yile mndeni yakhe engekho ndawo yayibulalana yodwa iphehlelana amanzi amnyama njengoba uhlala ubona umnyeni wakho egxosha ngommesa mangabulela ebuthongweni umnyeni wakho bamphendula bamenza umdliwa baba yini umdliwa umuntu othileze ekhaya ngezi kahle
ezenobulungu. Ngithi namhlanje-ke ngicela ukuzothathela le mndeni yami ngiyeduna ngiyithathela wonke amacala ewenzile phambi komuzo kaZondi wonke ngoba imndeni ayingenelani. Ngaso lesi simanga ukuthi baningi abantu bakwami kwathiwa bathakatha. Namhlanje nami ngijile ngibizo ngomthakathi endaweni ngoba ngilekwe isithuko sabo labantu ababengahambi kahle. Namhlanje ngize ekhaya lemphefumulo ubaba wami uthe awubuyele labantu bakwakho ekhaya lemphefumulo uyobathethela amacala abo okuthakatha ngoba lapha yabancane kakhulu abantu ababangakwenzi nkohlakalo okuthakatha. Sonke isizwe sakaZondi sasithakatha. Abantu bazoya kanjani phambili nje bethela umthwalo ngoba indlela abahamba beyenze emndenini. Namhlanje ngizocela ukuthi uShembe ayikhumbule imndeni yami yaKaNondaba. Bakhonza abahle basezulwini sindakehlela. Ngicela amandla lami kumveli ngangunyazi lwezulu. Ngicela uNkulunkulu wakithi ekuseni Mama Nazareth afihle umngane bami. Angiphela akhe libelinye. Lokunanela lokukhuluma Nkosi yami ukukhuluma la kule nkundla uShembe ayivulile wayilethi emhlabeni. Yokuzetha amacala emphefumulo ngoba ngale kwethuna awathetha amacala ngoba sikho isono ngale kwethuna kodwa isono siqanjwe emhlabeni. Ingakho abafana baka-Israyeli baze bakuloba phansi ngabaprofethi ababekhona phakathi kwabo kwalotshwa phansi nangabafundisi bakaNkulunkulu oMateyu uthi okuboshiwe emhlabeni kufike kuboshwe nasezulwini kodwa okukhululwayo emhlabeni kufike kukhululwe emhlabeni. Okuboshwayo okukhululwayo emhlabeni kufike kukhululwe ezulwini. Ingakho uShembe ethe bantu bami simdalele amahlahla ukuthi nibabuthe kuzothetha amacala bese niqolozela lamahlahla ngoba lamahlahla aze lo mfanekiso wabo. Ukhona ihlahla la ezweni lakithi labunjwa uNkulunkulu ekuthiwa umlahlankosi baye bathi umphafa izulu asitolilwa uphafa sibani bani wafela la bese balibamba ubaba abanenyangazise bathi wafela la uphafa wafela la bambelela sekuthatha sekhaya wafela endaweni engafanele woze siyothetha icala lakho ngaphandle wegceke ungaze ulanda abantu ubaqothele ngaphandle komuzi asambe siyokhulumela ekhaya ukuze kuthethwa amacala abo babasela sizobakhulula emhlabeni. uShembe wayesebuka ukuthi abantu abami babuye baduke noma bephambi kwakhe wayesehlisa le nkundla yasezulwini ingalo emphefumulo wayesebeka nomfulo eduze kwabo ukuthi-ke mayisethethiwe amacala bagezwe phela abantu. Mayibonge Nkosi. Amen. Mayibonge Nkosi. Lithi lizwi lamagwala ayawesaba bakhonza abahle basezulwini. uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha akabonisani namuntu ngaphandle kwey'ngilosi zakhe.
uma efuna ukuqamba into entsha ukaqambe into ushembe ayibeke emhlabeni bese ngathi into kade abakhona asusi into ekade ikhona yaziwa izwe lonke ayiqede ushembe ungabonakali ngisho isiphuzo sokuthi kwakho bakhona ngoba umvelqange mayibonga Nkosi thina sizukulwane samanje sinenhlanhla kodwa futhi siziboshwa namakhosi akithi nawo phambi kwethu ayiziboshwa ngoba hleze mhlambe amakhosi abawandulelayo abanganayo inhlanhla wona sekuyibona manje abanenhlanhla uma le ndaba beyisengela ophondweni le phambi kwabo uma beyisengela ophondweni bangayinaka abayoboshela ukuthi banezono ngoba awungeke babe nazo izono ngoba phambi kaNkulunkulu kodwa bayoboshela ukuthi bantu abamnenzeni nina ngoba uNkulunkulu usizwelile ngoba thina sibanganayo inhlanhla waletha uNkulunkulu emhlabeni ukuthi igeze izolo zethu ukuze sidlule phela ngoba ethuneni ushembe akudluli nasini isibi umuntu sishawulayini sonke sibheke ethuneni kodwa sifike sibhade singadluli masingadluli ukubona amanzi njengoba sinomhosha la mangase kuvaleke lapha ngaphambili amanzi afika shaye abuye ahlihlele emuva agcine seyomosha emva kwanga bavimbekile phambili nakubo okhokho bethu basemandulo nabakuthanda nabayizolo nathi silandelana sifike soshayisa nabo ethuneni singadluli sibuyele emuva masibuye emuva siyona njengoba kade uzwakhulunywa nje ngoba siyoshaya lapha abantu esibashiye ngemuva imphefumulo yabazali bethu ayidlulanga ethuneni ngenxa yemthwalo abayithwe sabona kodwa ushembe ngoba umusa uhlezi phakathi kwayesethi abantu abami ngizonakhela mina umfula ukuze bageze labantu badlule ethuneni bagoduke baye ekhaya mayibonga Nkosi amen mayibonga Nkosi amen bayeke abantu ubhubha akwaziwe ezulwini ubhubha ukufa akwaziwe ezulwini ukushona akwaziwe ezulwini ushoneni ubhubheleni ufeleni ulandweleni ezulwini kwazi ukuthi umuntu uyagoduka mayibonga Nkosi wakukhona emandulo abantu bengangena ngomoya babegoduka abantu umuntu ogodukayo ixhegu nesalukwazi lokho ungasekho ixhegu nesalukwazi lefana macala ngoba nugcina umthetho wehlonipho nonyoko uthwele ulikholwa ubaba wakho engakholelwa ngawo ugogo wakho engakholelwa ngawo ugogo wakho wadliwa umuhle sisemhlabeni wabaneshwa wabhozwa uLucifer naye indoda emnyama lekhuluma ngayo ethatha ubaba wadadewethu wambozwa indoda emnyama yamfundisa imikhubazi esihogweni wena-ke ukuphambi kwaNkulunkulu umsholani uthi wena ulikholwa wayengayilungisela ingane yena bese bethi oyihlo noyihlo omkhulu bakho abangaphambili hawu enenhlanhla ephambi kwaNkulunkulu akasayinaki indodana yethu indodakazi yethu ephambi kwaNkulunkulu uthi engekholwa ngani ushayeni abuyezela kithi azobona lahleli khona bese siphokopha sisebancane sife sibancane singalandeli umthetho wasezulwini ukuthi umuntu ugoduke seyixhegu lesalukwazi bese ushembe ethi lokhu kungasekho yilokhu nifana bancane bakugcina umthetho lokuhlelo lokho abahloniphanga abazali bakho ulimele ubaqanganisa ukuthi babonelani bona lena ifana hayi mina ekhaya ngiye ekhaya ubaba nomama bayigaba uthatha isono sibeka phezu kwakho engabe uyabona ukhathi inkosi labani licala ehleli kababa ehleli phezu kwamama nobaba bakwanqa utshwala kanjena baphuza utshwala bangabe besayihlonipha ubani ohleli naleli cala ubani baphendula imbiza zokuthi baphuza utshwala ngoba bazananga bephuza utshwala kodwa ethe gqiqi bathanda utshwala usuyabanyanya wena usuzoyaphuma ususinelwe ekhaya umzuzwana inyanga eyodwa usuyaphuma usuqekeleleni uyokwakha umuzi ukukamba namanga ukuthi nginomuzi kayisho kanti uyabaleka nomakoti sesiyephile sisizulu esithi uzala uzelula amathambo unyoko wakho useyiluleni namathambo hayi uzohlalela nomama mina ngoba ngiyiNazaretha uma uyadawa nobaba uphume engafanele ekhaya ngoba nangu umesisi omthathile wamfaka egcekeni uthi akwazi ukuhlala nonyoko kunedaba utshwala ingane uzalele kwami uzothatha amacala abo mayibonga Nkosi amen bengazi amen izoba mncane
ingani sizalele kona sothetha amacala sibalahlelani manje ubungu khona nemqomo kulahle umuntu ushembu uzosikhulisa la ekhaya emphefumulo ukuthi asibathanda abazali bethu benjalo mayibonga Nkosi asibathande benjalo sibasule ushembu uzosipha indwangu zasezulu ukuthi asibesule iziphi indwangu zasezulu besule ukuthi sizothetha amacala abangaphambi kwabo okuyibona beza nophondolo bashiye kubazali bethu labo sibabuka ngenyama asigeze bona sithethele bona amacala njengobenza abantwana babantu bakhuluma ngeyisokulo shemba ivezayo ekhaya emphefumulo uthi hambani nekhaya emphefumulo abantu abami ngoba isemfuleni ningagijimi ezulwini ushembe lobe lapho emzimeni ngcwele nje ehleli amaNazaretha uhlele ezulwini la amen wakhuluma insizwa la eyayisebenzela uNkulunkulu ithi ekhanda eyenza uyayilungisa usilibhodi kuhleli kanti izothi iphezulu lapho ubaba kanti bamubiza befundisi inkosi yamaNazaretha unyazi phezulu baningi phela ubaba kufanele ngimgagule amen noma jiwe ubaba nobaba wami lo uNkulunkulu ohlala lapho uthi ubaba futhi baningi oshembe noma jiwe ushembe kusasa manje kufanele ngimgagule ushembe mubi baningi oshembe emhlabeni abantu bawoshembe ushembe phela uNkulunkulu mayibonga Nkosi wami ke kusuka phela emhlabeni ngikhumbula kahle nje ukuthi sasifike esikhohlisa umuntu angasekhaya oyithofu sithi usibani bani uNkulunkulu otshwana mayesephanga ajabulisa ukuthi sibiza ngoNkulunkulu otshwana umuntu aboqoza abantu ngekuyisa kuthiwa umfoka sibani bani uNkulunkulu wenduku eshaya abantu uba wenza into engaziwa udlula bonke abantu manje lo uNkulunkulu ingakho mayifika emhlabeni ezisho igama lakhe ufikile manje isiqu sesihlanu uthi mina ngumnyazi wezulu ushembe mayibonga Nkosi asimgagulele ukuthi uNkulunkulu esikhuluma ngawo ushembe esikhuluma ngawo umnyazi wezulu lolu unyazi wezulu limbathwe iziqu zonke zasezulwini uthixo lenkosazana inyanga yezulu ilanga lokukhanya umkalo wendlela mayibonga Nkosi akukho okunye ngale uyena uphethe lezi ziqu zonke uthi ke abantu abamuzani sizobamukelisa ngethemba sizothetha amacala sizobageza uyazi uNkulunkulu njengamanje usekuhleni njengoba inkonzo ka9 ise paradise uhleli eparadise ekuhleni bayambuka babodwa baphushanayo babodwa abayiveza yena uthi angibone babodwa abamgabele nokugabela uthi angibone imikhuba esinayo kodwa yena uhleli ngesiqo umphefumulo wakhe wasezulwini ulapha kulelakhaya alikhandile mayibonga Nkosi ujulu kumanzi uyasebenza isuku lesabatha umkhosi wentethelelo uyena yedwa osebenzayo uthethelela abazali bethu uyabageza uyabalamula uyabahlukanisa bathula iy'thika uyabalanda bathi wethuliwe njengoba kade kukhuluma ngalo mntwana siyakhuthaza ntombi thina abafowenu ukuthi ngiyabonga ulisipidi ukhulumisa umuntu wendoda ukhulumisa wendoda uthi ubaba kalikhuluma iqiniso ngoba ubaba wami wahamba uNkulunkulu engamazi emkhomba ngenhlanelezelo ethi akazi ukugaqela indoda ngale kufena usisaba nokukhuluma iqiniso wena-ke ntombi mthethelele ubaba wakho iya kuwe lo uNkulunkulu amkhomba ngenhlanelezelo uyomcelela intethelelo mayibonga Nkosi umthetheleli phela lo amen umthetheleli lo esikhuluma ngayo mayibonga Nkosi uyathethelela kalesi 23 zolobesha abafana bethu umthetheleli wezulu uyena umthetheleli wezulu uzomthethelela bese ulisana ingane yakho ende edlula amaphephula amnyule losizi amphethele ndoda emnyama ekhuluma iqiniso sekuyisikhathi samaqiniso manje ngisho labo bantu esibajahile abakhumbula esikhulu yakona bayazi ukuthi ushembe uNkulunkulu bayazi ukuthi ikhaya emphefumulo lakhe ukuthi kusindiswa abazalini kodwa thina sihlehla nyoka sihlehla nyoka wena-ke sowuzwile bamba ungayeki ngoba kuhlathele thubamba ungayeki bakhonza abahle basezulwini ngiyaxolisa indaba zalapha ekhaya siyathanda ukuyilalela kodwa uNkulunkulu sicela siphi isibindi
ngoba sibuye sifuna ukukhawulekazi phakathi nendawo. Yiloko ngifisa ukudlulisa. Bombathi ngubemhlophe noma ibathile ngubemhlophe. Sonke njengoba sina singamanazarete amayonkosi. Amen. Umuntu ongumnazarete umuntu ogcina umthetho kaMvenqanga ephila noma sehambile emhlabeni. Laba abantu abeze la abazofuna ukugcina umthetho kaMvenqanga unyazo bezulu. Nalapho bangayibathile ngubemhlophe. Bangamanazarete namhlanje amayonkosi. Amen. Sekusho ukuthi bayimbathe. Mabekhethe inkosi namhlanje kusasa bayehleli kuyabhabhatisa isitumo ngomzuzu owodwa uphenduka umntwana wasezulwini bese bethokoza uhlelo enkulu bathi zelindodakazi sizele umakoti sizele isalukazi lapha ekhaya wena oganile bajabule nabasemzini zwile abazoli ukhuluma uyise kuthiwa ubakhulula mntanami abakokwa hamba bakhulule mntanami abakokwa la ugane khona hamba bakhulu ukhulula uyise uzokwenza ngokukhululeka ayokhulula umndeni idlozi lonke la igane khona ukhulule uyise ikhanda nebanzi sasa abantu babhathisa bajabula abasemzini bathi namhlanje zilimoza kodwa kade wafika umuloza kodwa ngokhetha uNkulunkulu bathi zilimoza kusho labo bantu abasesihogweni labasesigodini sosini hayi laba abakikizela beze bekushaya ngezinga bethi wangena umakoti abantu basemhlabeni la abantu abakikizela namhlanje ilabo abahambela uNkulunkulu uthi ngiyakhetha inkosi yasekheni namhlanje uganile ugane kaMthetho bajabula abakamthethwa abakhona abaganile phela umakoti mayiganile aganile umfana leyo solo naye esicawini ugani isibongo sonke mayibongosi umakoti mayifika ekhaya yena awuhlukanisa umndeni uyawuhlanganisa masingangenelani umne wethu uthi ushembe wena ifana nembiza imbiza egcwala amanzi ubabize bedlula udlulani bobhuta udlulani kanti zani ngizophuza baphuze emthonjeni walapha kodwa bekungangena ubabize wena molokazana uzothola isibusise sinde nangale kwethulu ufika bekuphonjeni isithembu sakho bethi unkosikazi mntanami ngoba wahlanganisa umndeni mayibongosi mayibongosi nawe ngifisa ukuthi ke singakhohlwa izikhonzi zethu zasezulwini nami ngiyayikhumbuza kade ngihambile nje ngomalume wami eBhula hayi uNkulunkulu wasekuhleni kade ngiyekena ngolesithathu besiyeni ngowasine ngolesine ngomswati ngolesine ngiyabonga uNkulunkulu inkosi yamakhosi ngiyabonga ngoba okukhulumila kuweliphansi uthi ushembe konja yini manje yebe uthumela Nkosi ngafika ngizocelela amakhosi akithi akumalume aseBhula angcwatshela athunjwa eKhebhela bazokwazi khona malonga athunjwa ilona ke wakusikhulu esikhulu samaxhobaniswana belungi lapho bafika bekhumule khona bebeke inqola zabo kwenziwe ukuthunjwa umuntu omnyama amakhosi amabili engawafica amali babo ngaphakathi ecobezela kanje ifaka amathazi kodwa laba abanye babagcitshwe ngenhlabathi wona ashawushonge bide manje ubikela inkosi ithi phuthume tshela inkosi yakini umemela uthi ngithi abanye neKhebhela lona lokho kuba ngoba bathunjiwe balona ngotshela ngani emzini yoyise mkhulu ongcwatshele eKhebhela uthi le bisikhodo mntanami sabathungi le hamba uye khona lithi baba ngesabeka bathi angena bathi hamba ngiyathunga mayibongosi amen ngathi baba bakhona abantu bakumalume ngiyacela Nkosi inhliziyo zabo zitshe uthi hamba ubekezele ubancenge unyaka wonke laze laqhumbuka ithunga mayibongosi amen sathetha icala sebefike kabili lapha ekhaya inkosi yakithi manje iyona kade ingibizile ngiyobonga baba ngiyibizile lesonto edlule angikhuluma indaba yakithi ngikhuluma indaba yakinjalo amen indaba yakinjalo ukuthi ungabivala ebalesibili bekezela ingabe ihlaba lesithi ngilalela ngempindlela yini la bekezela siyayifuna le ndlela kodwa idlule ngozini nami ngiyoqala empandeni phela uma balahle kakhulu abantu bakomantu wakho uma uzalele emgcweleni emgcweleni uzalele ekhaya kuba yihle isekhaya uzalele emgcweleni kodwa uma bakhohlwa babonye ukuthi ngoba bayimpilo yakho uma ungakho oqala wahlala yena uma uyinsizwa wahlala 3 months usenceleleleni
lakhe uphakelwa isijingi ebengayo ubhalwa yitho la kwalwa uba la ngafuna lizobulala uyihle ngakaboni mawuyintombi 6 months uyihle ngakaboni usabonwa yitho la kwalwa abantu abakhulu uqala ukukhala bizo mama uqala ukucathula ubelunyawo la kwalwa abantu abakhulu ushebo ngabalahla nami ke bengiyophendla khona kumalunga masani sengidlula nawo umuntu bekamama ngoba kuseduze la khona ngabavukuza la khona eza wenza umzalami ukutshwana ngathi woze kuba mzala ngalekelela ngathi woze uzothetha amacala akini ngakangcobo kumalume kamama ngoba sengibona umfula ngithi nami ngeke mayimbe la ngubone ngakhona ngabashiyi abayigazi lami nawo ngabashiyi mayibongozi ngabashiyi nawo nabasekhweni lakho ngabashiyi nazi insizwa lezi zebhawa sasiyothetha icala labo malume kamakholwa labo malume kayise kamakholwa ngoba umuntu omdala lathi ngiyazizwe uzotshela mase bazotshela abantu abasebenza balande ekhaya lempilo sayilandi into tenda ezalwe eswazini yahlala empuleni iyangena 12 years yaze yaphuma isiyogama ngiyayibuza ukuthi mina umuntu osiyogama untombi wathi 35 years amashumi amathathu nanhlanu ihlele emanzini baphuma sengazi yonke into uthi ungitsheli ngoshelo nami ngifana noshelo ngazi yonke into ngomuntu kanti akabuzange langeke angikho lapho mina endabeni engithunywa nguNkulunkulu umalume wami usengibiza ukuthi mshana woza sengimemisize sonke sakithi eGquma sogcwala enkantolo bathi angikubize uzobachazela ngalomkhulu oyikhale emphefumulo ngabikela uNkulunkulu wathi shebe uzobe ngenawo uyazi mayibonge Nkosi ngangena ngiqhaqhazela ngafuthi kunengedwane zamadoda amadala nensantsi sakulela lizwe ezinye zayidololozela ezithi mayikhuluma isizulu esijulile nawo uzocabanga udictionary ayikho dictionary esizulu mayisukuma ngelizwi lesizulu ngacela uNkulunkulu babebuza imibuzo ngabeka amabili bathathu bangenwa ngomoya kaShembe bavuma basebethi indaba ezithi zosiphelezela imizi ngemizi umuntu indaba ezithi zosiphelezela nekhaya lempumulo noma wabacele bazofuna ikhaya lempumulo olwekhaya lempumulo ngoba ngiyinkosi yakho ngizokuphelezela mayibonge Nkosi mase ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi uShembe bebethunjiwe mntanami amakhosi akini sekuzoxaxeka amafili inkosi iyakhuluma enkantolo ithi lowe ngavuma ukuthi ngekhaya lempumulo wafika izikhulu zathi zakhomba indawo uyayibona ukuthi uthi zafika indawo zathi indawo sicela uzokwakha imoli kuyahlabuka manje ngene ogandaganda uzokhela imoli ukuze isizwe zabo zakumalume sithole izinto eduze mayibonge Nkosi angikho lapho kodwa ngilana-ke ekutheni ngikhuluma ngabantu abangakayilandi imindeni abakomalume abakayilandi sathetha amacala lesi sizwe sakomalume ngidlulisa indaba kubantu abafika namhlanje nabafika izolo nabafika ebuthaka ukuthi ungezi la ekhaya lempumulo engathi uzenyangeni uShembe akayibona inyanga uShembe umfeli ngami uNkulunkulu mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi yini abantu bangavumi amen manje uShembe umfeli ngami kanti asikwazi lo uShembe unyazo umfeli ngami yazi nje uyezwa nokhokhokazi wakho ohleli phansi ekujuleni kokufa ngesikhathi uthi amen uShembe ucela amatsha ayaqhuma uyamkhipha kufanele umemeze uma useparadise umemezele ukuthi abantu bakini nabo bavele phambi konyazi mayibonge Nkosi uzongena makuhlabelela kuqashula makubuza umsebenzi kuqashula uyovela umuntu wakini athi mntana ngiyabonga mntana wangiveza phambi kwaNkulunkulu ngusuzonga Usawumanayo madoda lazonga indoda ehamalazi hlangane nomakhalakazi wakho uvalele ukufa phakathi umuntu mayenza ubuhlungu yakhala okhokho bethu abasezwakali ngoba thembezele ithuba bakhalela yithi ngakho kufanele umemeze mawulapha eparadise mayibonge Nkosi sithi-ke sicela labo bantu abafikayo ukuthi abathathi iy'nqumo ey'nqala ngaphambi kokuthi beze ekhaya lempumulo ma uze ekhaya lempumulo mntana kaNkulunkulu uthi uzocela uNkulunkulu akuqwalise leli dwala oluqwalayo uqala lolu hambo lozothetha amacala emindeni yakini
hlukanisa kuqala ukuthi ufuna ukuthi okhokho bakho ushemba bakhiphe esigodini sosizi abanamule abahlithe abathunjiwe nabathunjuliwe nabadingiswa abalani njengoba kudingiswe azobacela imtethelele emakhosini abadingisi babuyele emazweni abo ngoba manje njalo uzogcwala umhlaba uthathe kanjalo ayikho edala eladingiswa kwabalantakala ngicela ngabe nhlanga umjondolo ngapha umuza wakhe ikhehla lasemandulo eliwumthambo wenu eladingiswa emandulo akulungulutho koze kusizakala ukuthi uthwaleke uhambe uthwalake bese uthola umuzi omile kodwa lowo muzi abona wakini obuswa izilwane lo wemvelo lokuzube khona mwanangu ukhokho wasemandulo owadingiswa amakhosi ngoba wayethakade phathi ikhwama ezinye eyimizwa indaba enkulu ngesikole edlulelayo insizwa kacele ayingikhohlwa into ebuhlungu iyanamathela enhlizweni yakho ngoba ngizwa ubuhlungu kuzo kakhulu sekathi nawe ungabuza ubuhlungu khona yokholwa mayibonga Nkosi ithi le nsizwa kacele ukhokho wakho ucele ukhuluma kuyo ubalikwa senizokhumbula kade ngikho ubalikwa uthi lezi sokuthi uthi wafika kwesika 5 wathi yini lesika 5 igama laso uqeda umndeni wathi igama leli zingasethi igama amasho umuzi wathi khona igama shi wathi uqotha umndeni wathi lesi mntanami uqotha umndeni uthi ngangithi ngizosibeka kuwe unyoko wakho baleka naso wakho baleka nawe ngithi ngifuna ukusibeka kuwe nawe uzokho mntanami ngilandela ngoba lesi isona isingophe kakhulu uma ngawuqotha umndeni uyayibona into ebuhlungu semathubeni emina kithi emagazini singazi ithi le nsizwa bengihambe etimeleni ngithwele kanzima kodwa ngaboni ngithwele umthwalo kodwa ngifike ekhaya imphefumulo laphihlika ibhula wena uliphihliza nini ibhula ngoba usalandisa uzathi uma uqabele lo muntu wahambe ukhehlekhehle lapho athi mshaye phansi uyadelela lokubhala uyothetha nini locala ngoba wandisa amacala la ngikhona uNkulunkulu wasebuhleni ngicela ungifinyeze lapho ngidlulise ngoba kuyakhohlakala sikhumbuze isihleni phansi ngoba uhambe kulolu hambo lolwesihambayo ufike la ekufika khona ukhawule khona sekufanele umndeni uhambe ekhaya thola abantu bathi bengakahambi ngisho indima encane umuntu useyakhala usebala nalo khuluma kahle ngoba nami ngivamile ukubona ukutshengisa ebusukwini uzabo kade inkinga ngizolinganisa ngawo ngabale kaThixo ukuthi njengoba niqala lelo hambo nibakhulu futhi ningasho ukuthi nibakhulu ngoba nikwenza senjalo ezingeni lethu ngaphezulu kwethu kuba nzima-ke uma senifika ngoba ufika umuntu athathe ibanga lakhe abe sekhuluma izinto elisindayo hayi phela mshumayeli athi phela mshumayeli kufanele ungalalela angisho uvamele uhambo wakhe bese ngehla ngithi ngiyezwa uvamele mina ngifuna abantu bakithi manje sengilungisile abasayilandeli imigudu nendlela efanele ahambe ngayo ngiyabonga ngoba khona nenkosi yesizwe isithathile lolu hambo iyokwazi idlulisele nababanye ukuthi kunemigudu kunamagxatha athathwayo bese kuze kufika egcineni lapho uNkulunkulu eseyikhulula umndeni ekhaya lokhu ngicela ukukhuluma ngoba mangiloko ngitshela umuntu ngamunye ushembe wasiyalela lezi yonke lento esikhuluma izimiso ney'nkambiso nemiyalo kaNkulunkulu kodwa uma uyijonga uyaNkulunkulu ushembe ukuba inhliziyo yakho ufika hayi baba mina ngwenza abantu ekhaleni ngicela ubalana awufuna ubalana inkosi kubusa amajaha amtshela manje athi bathandaza bakunike usebonile uNkulunkulu ukuthi usubalekile usuqile awusafuna ukulandela imigudu athi inkosi ikubusisa weqe izwi lakhe lapha-ke bakhonza abahle basezulwini esicela ukudlulisa ushembe kuphela owaziyo ibanga lithathayo ekhuculula laba bantu mawuzwa kuthiwa khona abantu ababulala umndeni ushembe samahlalisa phansi laba bantu acele imtethelele kalo muntu waqotha umndeni ngamunye ushembe gezi inhliziyo zalabantu asebaba namaqile okuzona ukuthi nje ngabulawa usibani phela umuntu uma ebulela umndeni lowo mndeni awuyindawo kulethule kuba isikhulu nawo lowo mndeni maso isikhulu
ubuka inhliziyo bese uzoshaya ingane mhlawumbe utazi abayinakile ngayo ingane zazi lokho ziyogida zona kumnandi phambi kwaNkulunkulu kanti abantu ethuneni bayakhala bathi lezi ngane ziyagida phambi kwaNkulunkulu thina sabulawa ukhokho wethu waqotha sonke waqotha yonke indlu yethu ngoba ngeke umhobholo ngoba phela ukuthakatha usuke emhobholweni ngeke uthakathe ungenamona mona nomhobholo bese ugcina usunenhliziyo ugcina usuyowela usuyofuna izinto zokwenzakalisa lokuthi ulaya lo muntu wakini bese ungena isifo sokuthakatha nabo sebenenhliziyo ezimbi sebonile wabona ushembe uthatha igxathe bahlanganisa nabo ethi nani nabula kodwa sebonile na kuyahlukanisa kakhulu isikhathi sakho uNkulunkulu asazi thi asibone futhi ukuthi wenzani ushembe lapha ekhaya emphefumulo asinamehlo okubona sizwa futhi asifune nakubona ngoba sogcina sesikhona isikwaziyo asazi ukuthi ugcina ngamasango simemeza isondo sigedele ngenkulumo lokwashunyaza mayibongozi kwesina khona sazi lutho kodwa sicela ukudlulisa lokuthi abantu nabangambathili ngokumhlophe siyacela bakulalesise lokhu umuntu mayeze ekhaya emphefumulo ethi ngiyayizwa le ndaba ekhaya emphefumulo sengicela nami uqhuba iy'nkomo manginazo uyothetha amacala ungakwenzi lokho unenhloso yokucabanga ukuthi ufuna ukuceba okokuqala lokufuna ukwazi lokho awufuna eceba kodwa ufuna ukukhulula imindeni yakho ukuthi idlule ethuneni iye kwelamathonga iye ezulwini lomndeni bese ibona umvenqanga ihlale naye ibona abayoyicabangela ngey'nhliziyo zabo ukuthi umntwana wethi siyambulula khona emhlabeni simenza angadingi angesweni mayibona Nkosi hayi ceba into yokuqala efanele uyazi hayi sengingenisa abantu abadala sengifuna ukungenisa abantu abadala mina ujaheni laba bantu awuthethi phela icala kababa nokamkhulu nokhokho wayezona nokhokho kakhulu nokhokho kakhokho uzogeza ibande la kuqala khona ukubonakala esibongweni sakho ushembe uyoqala khona mayibonga Nkosi ingakho evulikana emphefumulo ngoba sonke wonke umuntu isigaba sethu thina siphela khokho ngokomthetho ufuku ugcine khokho kodwa ushembe abantu abantu okhokho bayizingane nawo bahamba emhlabeni namacala uyazi bakhona abantu abakhokho wajile nawo bakhona mhlawumbe lemvawezokho phela ukhokho bekuyimina ubaba ubomkhulu sebakho ukhokho uma umkhulu ezala ubaba azale mina sekukhokho lo bakhona abawokhokho manje uma-ke efe lo khokho kade ephakamisa ikhakha emzini yamadoda onisa amakhosikazi abantu ukhona ezulwini uma-ke ujabula umenzele yona isihlangu sakhe wenzele ubani uzosidla khona lapho ezulwini asiqede ayiveze futhi bathumele iy'gebengu zivelani bonke abaniba amaphupho velani uthi hayi babonile impela behleli ney'ngoma ezingani usho amabhanditi ahleli nawo abotshwe nawo kodwa sikho isibusiso uphelisa uphinde uhlabe phela fana ngoba udlele ehlathini usehlathini akekho emndenini bangakanani abantu abangasukuma baguqa ngamadolo bafakaze bathi njalo ekhaya senze umcimbi bavuke bathi siyabonga bangakanani nathi simbathi ngomhlobo ulivile ukuthola lokho yini ebambile ingoba ufika nganene akufiki kulaba abantu abayimpande yokuqala ukonakala kwezinto ngithi-ke kubantwana bakaNkulunkulu ngezwi likaShembe uma sizekhana emphefumulo sithi siqala udaba lokuthetha amacala sithatha inhliziyo ezimile phansi mayibongozi ungabusajaha masowuqalile nje indima ungabusajaha la ngiqonde khona ngiqonde la umuntu ufike azokhonzela imindeni yakho khona imbuzi yokuqala ekuthiwa siyakuthuma-thumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha ngiyazizulu sicela usifuthele isizukulwane sonke safuna ukungaziwe ezulwini abathuthuliwe ukungaziwe ezulwini ushayiswe emoto ukungaziwe ezulwini kade ngibala ufa ubhizana ngabaziwe ezulwini uphuphuma kwengane uchitha kwengane ukushula kwengane iy'ngane zeziyotelezi kade esho mama uba manje sibenza iyotelezi iy'ntombi zenzuku lalela Zulu lalela bantu belibethe lezwelethu siyazizwa izizwe zivuma sezivuma
kade khuluma ngentombi ezabhubha emandulo ezizenziwe intelezi zayibuthwa phela konkosi zayibuthi intombi konkosi amakhosi ayenefilosofi ebheda twalo kungathi ukukani nyawo lokuphetha lo fakeni intosi lo kanye senza intelezi ngoba useyintombi sothola zonke uzothendana amakhubulo ayikho inkosi engenawo umkhumbulo ndaba ezitha bonga ngoba wena uNkulunkulu kwazi ukuba khona umshumayeli ethize wakho ukuba awuzange ube nawo umshumayeli ozomfuna umkhumbulo ndaba ezitha ngoba kuze kwenza ngokwasemhlabeni manje usuwenza ngokwasezalwe ezulwini ukakabafangeli ukakabafundisi ukakabashumayeli ukakwe abafangeli bazokulekelela ngezwi likaShembe kodwa emhlabeni babekakabakhumbula futhi wayengamfuni umkhumbulo inkosi engamfuni umkhumbulo ozothi mayiqhamuka kubaleke inkunkulu yinkulumo uzobona ukuthi uqinile fanele mayingene ekhaya kubaleke kanti inkunkulu ibaleke kodwa hayi indoda impela leyo nawe lekhaya uyakwazi lo wena ungabathi ngohlobo lo muntu osembathile ungahlukanisi bakuthiwa kufika umuntu ozolapha ekhaya ngibani umuntu uzongena bese qhamuka umuntu ofaka isuti nothayi athi hawu konke ngizwele umuntu osona kanje maka wangena umuntu othi maye angena namabhuzu kubaleke inkuku ukhanda ithathu lathi mayekhuluma kwehlesele kuthiwa umuntu odibelayo uzosebenza abantu bayithanda into engasile nengcolile ngiyakubukela eBria umuntu ozana athatha amabhodlela lapha abeke ngale kwexhaphozi nane toilet abeke lathi nangu umuntu lapha umbona umuntu ejomba ixhaphozi eyobuza lo kusiza kuphi uthanda into engasile yini inqondo zethu zalinyazo ukuthi into yokuphila uthola into engasile ushembe uhlala phansi isikhathi sokuthi ama-briefcase abhala ushembe eziweyi azothanda zithiwa ayikho into ezokwenziwela kwabantu angikho lapho kodwa benivuselela nje la ngikhona ekutheni uma-ke sesiqalile le ndima yokuzekana emphefumulo hlalani phansi phela nokuzana libade lihlalele ekuqaleni bakwethu njengoba sesiqala le ndima sicela silindele manje akho umcimbi esoyenza ekhaya awu amen awukho sahlupheka kakhulu ngoDisemba ngene incingo ndaba ezinto manje wahle ukuthi sicabanga kade kade stokfela sikwenzela uma sikwenzela uma isitwaba ukhulu isitwaba kodwa lomuntu azangaza asile lapha ekhaya kodwa ukwenzela isitwaba ngoba ingane ziyasebenza ayijafile isigaba kahle kahle ijafile uzoqasha amabhendi bese kuqashwa abafana laba abazibhijozayo bese kuqashwa lezinto lezithwayini abaphekayo ikhetha ngenqa ngayihlala emoyeni engekho phansi yabe emoyeni bafuna yona ebiza o-60,000 hayi ngoba kuyinhloso isitwaba sekambathisa ngesitwaba manje senze njani awuphendulele umuntu abaleke umshumane kuphendulele umuntu isebhizi kahleni ngokumanini kade nilethi iy'nkomo mani luthuthi amacala ingane okhokho beni babulawa yilaba abangaphambili bathi nanihlabanana nodwa nenzelani izinto nodwa anisinakile thina esaphele izinto ey'nkulu sibizinto emandulo ogogo abafa bebaleka nabayeni babo bamabutho babaleka ngey'ngane zadliwa amabhubesi abakaze benzele intwaba nina senigijima manje bese bebabulala lapho abayizona bebulawa abakuthanga bebulawa basendulo laba abayizona babulala thina esemhlabeni uthi-ke ushembe unyazi wezulu bantu abantu ngilethela ikhala emphefumulo ngoba ngifuna mina ukuyoqala empandeni ngiyinqamule la iqala khona khona nje manje senenza izinto zonke zivume zonke igaba zakwenu ma ngikhuluma ngegaba ngikhuluma ngebutho elikababa wakho elikamkhulu elikakhokho elikakhuphokazi lakhuphokazi wayizolo nokuthanga wasendulo loshona ngale bavume ukuthi lo mcimbi siyawubusisa ngoba nabo sebedlulile benzela izinto sekusho nalaba abafele ey'mpini sebelandiyo bagezwa unyazo nabathatha nabasekhaya bayonkosi usufuna manje ngokusebenza usufuna futhi usuzontuthuka kade ukhuluma inhlanhla ukuthi wona wenza into ubaba bangayenzanga nokhokho baba bangayenzanga ma uqala lelo hambo balesibili qala bayibonkosi bese nethemba ungagijimi ukuletha abantu bakini
usucupha wena ufuna ukwenza ibirthday yomntwana uzohlaba imbuzi khona lapha ekhaya sithiwa senza lo mcimbi wababelethisi bakhe noma simfaka isibhakhe zosusucu lezi ngane zakhuluma zona zenzele iphandle lezi zakhushula zenzele iphandle emandulo manje abantu abayasebenza sicabanga ukumulisa ukumulisa isibanibani usekhulile into laba abasendula abafa bona intombi zenduku zenzele umemo phela intombi zenduku wangashiya intombi zakathethwayo wangazali ikhona uthethwayo kodwa intombi ezayibuthiwe ngemihla inkosi uthethwayo zayiphuma kanjani indlu umuzi nomuzi nomuzi okhipha intombi maseyiqala intombi zelelethishini bese beyikhipha ekhaya isiyohlala konkosi bayofundiswa yonke into konkosi njengoba befundisa esiphondi lapha sifundisa ukuluka amacansi sifundiswa ukuhlala intombi bese ifundiswa ukuhlonipha ukuba seyigadini sifundiswa zayifundiswa konkosi le nto ushemba yenza ezweni lakithi eqoqa abantu 23 25 14 into eyenziwa konkosi emandulo abantu besamkhonza ngemvelo yabo benqa mayikonkosi ushemba umthetho obeka amakhosini ingakho ushemba amakhosi abefundisi bokuqala bezwe kaNkulunkulu kodwa namhlanje asibafuni usuke umbonzana lo manje kodwa yena umkhosi kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ikhona nje incwadi uNkulunkulu ayikho lesizalo uyafuna ngisazi 13 bamabo abayifuna into ebhalwe phansi ezulwini nangu bakusethe uphakathi bakusethe yathi inkosi ngamakhosi ithi inkosi angcono amakhosi ngoba gqoka amajazi oyise noyisenkulu emthethweni unani bashumayeli nani bavange nani befundisi nina ngigqoka ingubo yakithi kashepho ishala enkulu wathi yakithi wathi kwesisikhathi uyigqoke kuze wone sibone uyakhona besakhumula sikuyeke kodwa wathi ngidwa ngenhlabathini sikhumule lokho yakithi uthi amakhosi agqoka amajazi oyise noyisenkulu asemthethweni umkhosi mayibonkosi angisho ukuthi ngigubi abefundisi bakithi babe kodwa abafundisi bonyazi mayibonkosi abonyazi bashonile bayawazi amakhosi namakhosi abashonile mayibonkosi singezike ikhonza sezulwini sesithi-ke sesizokwenzela iy'ngane umemulo senzela ogogo idwaba laba abantu kusathethwa amacala abo linda phela inganisusele umsebenzi omkhulu waqala uhambo lasezulwini lokukhula abantu bakini ongena phansi ushembe ungena nawe phansi emathunjini omhlaba ayongena emathunjini ey'mpethu ababhuduza abanyule le nkomo yokuqala ethiwa le ukuthi shembe sicela usiphuthele bona amagumba amane okufa uze nabo ekhaleni kwemfundo eyesibili kuthiwa nkosi yamakhosi sizokela ukuhlambulula amathakathi nezangoma nenyanga nababhuku nabaqini nalaba kade kwenzeka sokuhlambulula nkosi nalaba nkosi ababakwikwama ekuthiwa wobhuku umlimi siyabageza namhlanje bangena ngolusifa nkosi besesemhlabeni benza isivumelwano benza iy'fungo nolusifa abasakwazi ukuphuma baze bangena ethuneni ngoba phela ulusifa uthatha iy'nto zakho unikeza imbandela yakho ngesonto elidlule futhi njengomuntu ngesonto elidlule ukuthi ukhokho bakhe bahluleka ukugcina iyala izenze ngesikhathi yokuthwala wenza iy'fungo nomubi wahluleka unalo umkhomisuzenoma uhleli khona manje bonke uyabaqotha umkhomisuzenoma ukuthi abathathe iy'kwabo le nto njengoba kuyaxolisa amama wakhe ufuna ukuthi lelo siyivale ungazi ukuqhubeka nayindaba ziyekuhumeni kwa imkhulu igcwele lapho lapho emanzini amanzi umnumzana amanzi njengoba kugijinywa kuba khona ushembe uphilisa bezwi khona emhlabeni wayekhona nabaka-israyeli akukho okusha ngaphansi komthunzi welanga unkulunkulu wayebesehamba nabantu emhlabeni emandulo mayibonkosi babembona ngisho iy'ntombi ezayihlambulile zazizoka amanzi emfuleni ukuthi umnyazi phezulu bese zimbona avele uhafu emanzini abesethi amalotshelo yisho emkhulubeni ukuthi bomile egcekeni abasakungena okhokobeni emakhaya ababambe nansi imbuzi niselelo bashashazele leyo bathethele leyo cala abuye abuyele emanzini bembona ngamehlo amanye iy'ntombi zahlambulile emandulo nezakwazi imbona ngamehlo umvenqa babuze uNkulunkulu benjani bethi ubefana nani ubefana nani bayacelwa abantu ukuthi bangajahi ukwenza imicimbi
into ongeke ukwazi ukugwemeka ekhaya lalisise kahle into engeke ukwazi ukugwemeka mase uqale lolu hambo lokuthetha amacala emndenini into engeke ukwazi ukugwemeka uma ushoniwe egcekeni makushoniwe egcekeni vele kuyimpoqo ukuthi uNkulunkulu wasemhleni bamanazara ukuthi uma ifike emhlabeni khona imbuzo yokumukela le kuthiwa ababelethisi ngiyakubona leyo ukuthi ukubonga ukuthi usefikile emhlabeni leyo ukuthi uma lokuqala kuthiwa imbuzi yempelelo make ingane esibili bese kuthiwa kuya umntwana yacola nokufaka isibhaxo uthi-ke ushembe umntwana uma efika emhlabeni uyamukelwa ngezandla abasemhlabeni nomuntu besethe gilikide sewile uyamukiswa ngezandla ingakho kukhona le mbuzo ekuthiwa yezandla eyokumukisa ukuthi kunozibanibani umusibanibani usesukile ngalangaleli lothi nakuthina nimukeleni niyomcelela kumvelqange ukuthi olumphethe nimthuluthi azafunyele kumvelqange bamukisa ngezandla ingakho kuthiwa noma ukuthi uyiphara kodwa bebona imbuzi yokumukisa lethiwa izandla manje abantu bayikukhuleka bathe izandla zokuthi ngithi kamukisa uthi lokami siye emathuneni sibelezele usifamane ushona ingane yakhe asibambe ngisho ifosholo mase sibuye thina esigijima qala afike lapho yogeza izandla sigeza ngey'nyongo nemswane yakasifamane kodwa sikaze senzele thina sifakwe sihlatshele nje imbuzi ekhaya sesiyogeza nemswane yakasifamane ingakho abantu bekhula ngamakhaya leyo mbuzi ekuthiwa izandla eyomndeni vele umuntu wayephathwa umndeni wayengaphathwa abantu bese kuthiwa abantu abasuka izandla-ke ngoba abanye bahlala kude ngeke babe naso isikhathi sokubuye mase kuthiwa kugezwa amapiki lapha ekhaya bese kwakhona leyo mbuzi bathatha leyo nyongo yokumkhipha ngezandla umndeni omthathayo umulisele emndenini ungaphesha kwethu ukuze angahlali phansi uma bahlala phansi uzotshontshwa ulusifa angatholakali umuntu njengoba bengabuyi ukuze akithi bezokhuluma sekushembo senza phakamisa ithuna athi abantu bekhulume ngane zabo futhi umaphakamisa ngamawala njengoba seqala ikhale empemuko kodwa emandulo babedluliswa beyiswe emndenini umndeni uthathe umthelele kumvelqange amgeze umvelqange abesewungena emndenini kwelamathongo leyo mbuzi ifuneka noma bani yokumukisa umuntu awelele ngaphesha kwethuba ingakho ushembe esifundisa la ethi mahamba umuntu wakini gijima nithumele bengasenithumele njengosenkosi amakhosi umabeswamane sicela nkosi umvikele umphefumulo ungahlithwa umubi ingoba abantu abasawenza amasiko ukuthi umuntu uyamukiswa ngebandla awelisele wena mathongo mayibonga inkosi kodwa leyo ushembe ayifundisa abantu emandulo abantu-ke uma-ke kushonile ngeke kuvile ngoba phela laba abantu bakini abagezwayo bayambona lo muntu wayo bayacela uNkulunkulu ngemfihlakalo bathi inkosi sicela ukuhlangabeza umntwana wethu usewile njengoba nathi sisaba indlela yokuphuma esigodini sosizi abaphula ushembe laba abanye babekhona emngcwabeni ingakho ngeke kuvile ukuthi kuchitheke igazi kodwa hhayi ukwenza imicimbi ukuthi niyambuyisa nenza yonke lindani kuwe laba bantu bazongena ekhaya balapha bakhulu ngokusemthethweni unyazi lwezulu bese bebuyisela ekhaya bese kuqala imisebenzi alapha ekhaya mayibonga inkosi phela mase belandiwe balethe ekhaya sekuyothi-ke ngoba nigcine nizwa umkhulu ukhokho ukuthi yena wenzelanga isihlaba selothi maniqala lo msebenzi bese nikhupha inkomo ngaphambili nithi nonke ngaphambi kwakhokho eningazange nenzele lutho kuze lofike endulo nasi isihlangu senu niqhube yona qala kanti uba nenzele leyo nimaziyo enigcine ngayo mayibonga inkosi konke sekuvalekile senithe gimbicini manenzela isakwazi ezaluyihlo isitwaba uthi ushembe ngaleso sikhathi nothi mani nithi niyasenza bese niqhuba inkomazi ngaphambili lithi bonke emva kwaleli salukwazi ngaphambi kwaleli salukwazi abafa kusuka kusona uhlehle kuze kuyofika emandulo abafa banganzelwa idwaba abanganzelwa isidwaba sithi nasi isidwaba sabo sibafakela isidwaba ngale nkomo bonke ushembe abadabulele nemndeni banikeze bambathi idwaba ngaphesheya kwethuna bese kanti banenzele lo umcimbi wabo wenziwe noma phakathi ney'nsuku bese kuthi-ke ngoba sithanda wethu kwenziwa ama-weekend bese kwenziwa leyo esikubonayo sijabule sidanse kubenje kodwa labo bantu bona sebefincile
vala ukhondolo mayibombuza ukuthi maphinde bekhona umuntu okhala iswaba nithi nenzele lophila kufa umuntu kanti khala leso zabathi thina sadliwa amabhubesi ney'mpisi esenzelanga indwaba sekwenzele omasipani befikisa olomendo wethu konke lokho kwenziwa abantu sebesekhaya sebemukeliwe siqonda ukuthi abantu babeze ekhaya emphefumulo nawe ungayimbathile kulomhlophe ungenzi kusasa bese uzokhala usuthi sebethi bajabule umsebenzi katsha kuyalindwa ezulwini mayibona Nkosi maningi lamacala hlala phansi khuleka ngeke wehlele yilutho bayazi na ingani usuthinta abantu oyibona abayibulala basemandweni ngeke usabulala umuntu phela abantu ushembe bayabulala abantu mabengahleli noshembe bengahleli nombhenqa bengahleli nomuntu bayabulala kodwa mabehleli nombhenqa behleli ezulwini nombhenqa nezulu lomndeni ababulala ingani ushembe akabulala ushembe sithi hayi siweza siyimele wena umthusha uzokubulala cha ngiyakubulala ushembe ngisho mamthuko into yenza ushembe into yenza thina simthuka emhlabeni mana khipha abantu bakini ezulwini mabephuma ezulwini baya ngaphandle kwezulu bona babulala bazobulala abantu bakini kodwa mabehleli noshembe ezulwini ababulala bayakhuluma nje bakhalini baqondise kahle ukuze uqaqeke umqondo kodwa ngoba wona ushembe uyabaphika ushembe emzimbeni womuntu wathi mamdala kunamasosha omzimba akashembe mawulona akanandaba ushembe izingilosi lezi ezegazini lakho amasosha omzimba uyabona uzuyagula phela akashembe i-oxygen le umoya wempilo okashembe umalenga wona athi awudelele umvenqange siyaphuma thina kuwe phela oxygen akashembe umoya wempilo okashembe ulethe ushembe egazini lakho lesikhathi ekuphuma uyaphuma abantu futhi bayanxuswa bakhonza abahle basezulwini ukuthi abaqonda ukuthi uma beqala le ndima yalabo bekhala emphefumulo abasusithi inhlekizeni zabo iziphi ithixo enhlizweni zabo ngoba lokho sitshela abantu masebahamba sifuna ukusho kusemanje umuntu engabanikeli ngoba abuye emuva nembuzi yabantu abantu baphela nabantu abashekhe angisayinikele imbuzi nazi ukuthi imanje zonihelela umndenini lezi imbuzi lithi ngizocela ushembe abathunga ithixo zabo abageza abahlambule utshwala isithixo abusagaya utshwala ngoba qala lo hambo nje ungabugaya utshwala kini amen abe ngazi ukuthi amen uzoba isihleli omama vele bakuqinisa azi ke namhlanje ngoba unakhohlwa inkezo yomama mawenza umsebenzi ukhamba loma ubani wathi umuntu wesimama ngaphuzu ukuthi ungathi jiki ingqondo endoda isitondoshiya wendoda ithi thatha lezi inkomo sidakiwe kuthiwa thatha lezi inkomo yokuyibuza athathe ilifa loyisemkhula nikeza usenomuso oweqayo indoda fanele nomuso weqile umuntu wesimama-ke yena-ke unkosikazi wakhe wokugcina ngamenda wawutshwala akubonisi utshwala imkhuba uma usuyogeza imndeni yakho la ekhala emphefumulweni qondaka ukuthi uma sewuyilanda imndeni ayizukuphuma nokuphuma lapha ekhaya ayisafuni utshwala ngoba lapho ushembe ubafake esikoleni abafundise abafuni utshwala emzini yabo mayibona Nkosi wakhe ngazi kuyabheda ngibona manje kulungile abantu benkosi thina sidlulisa icala abantu bene isibopho umndenini iyomangalela uNkulunkulu sake sathi siyafika nomjumayeli eNazaretha wathi baba nina nomsaba uqiniso niyakhuluma uqiniso entela lona bayamangala ngoba bathatha litsheni ingane zabo omunye la mjumayeli okwawomama sebezophuma abantwana benkosi behlaphe bekuyinkomo ekhaya sebelungisile kanti babeka imbuza endize ekhaya bathi lisethi siyakhuleka siyocela ngaphakathi siwashe bazokhuleka sibamaneze sibatshela na umndeni abacela sebehamba bakhululiwe manje banikeze usuku uNkulunkulu obuzana kwamuntu maqimbanzi sekwalena sathuma manje awusebenze njani bakhithiza amaqwebu waqina ayi saphuka neshathanda zabiza unyazo ezinkosi wasimaza manje ngeke nasazi ukuthi nyakosi yini emayisenzeka uzothuma umsebenzi wakho obuzana wasuka lo othi so okay umama umdala sathi muze
Nakuona ngikhetha siphumula wabafana babashela. Nitshela ingaze siqinisa siphumula. Thina usabufundisile utshwala kungena emzini wethu. Laba imbiza igcwele umuza siphume thina asihambi. Wathi igcwele utshwala emzini wethu. Bafuna usikhosama noNkulunkulu njengengena uNkulunkulu la. Nathi asangena emzini wethu. Wathi iqindu noma waphatha. Siyabuza. Uyabhala noma umthatha kukhuluma iqiniso uthi izindlu zonke zinotshwala. Lezi zindlu abazongena kuzo zinotshwala. Kwathi kusanje laphindela labakhuluma futhi elikhe lathi batsheleni babefuna manje bazwele ukuthi sizohamba abafuna umshumayelo wendawo njengabanye bakhipha utshwala banganikezi umuntu bafake emfuleni banganikezi umuntu bangaphuza bachithele ngabantu bese ngeke umshumayelo achele umuzwa so cela uNkulunkulu asithele ngoba lesiphume la ekhaya lomuntu ingakho kufanele bokuqala lapho umuntu uqala indima ungayiqala nendimo yakhe amen. Asiphethile njalo amakhosi namakhosi baphethe izizwe lezizwe. Inkosi mayenza umcimbi kuza bonke abantu. Iyazi nayo iyolula masekuvula indlela ukuthi iyenza kanjani nje isizwe phela. Iphethe isizwe umhlaba wonke okumakhele. Ngeke inkosi zikhulele kodwa ikhona indlela abasizwa ngayo ukuthi sizabasebenzi bangazi ukuthi asina ngokukosi thina ukukhala sonke share. Cha ngikhuluma mina ngekwenu manje wombuso. Inkosi yotshela yokhazela ukuze phela lesi sizwe sonke manje wombuso. Bakhonza abahle basezulwini. Ngicela ukungala. Ngicela impethele izinto zabantwana abantu. Laba sebekhalaza ukuthi siyibuthe kakhulu inkosi. Kodwa lapha ekhaya uNkulunkulu asiphile ukumisile ukuthi uma ninawo amandla ushemba kafune imbuzi ushemba kafune inkomo ushemba kafune imnikelo ushemba kufuna inhliziyo yakho wena uthuniwe ayombuzi ayombuzi ushemba kufuna inhliziyo yakho nokuyimisela kwakho ukusebenza lapha ekhaya njengoba siyasebenza kusasa kuyakhulula ikhulu indeni kungenalutho kuyakhulula indeni nini indeni kulo ushembe bantwana babantu bengenalutho ukuba nenhliziyo elungile ushembe uyayithatha inhliziyo yakhe elungile ayenze isonto agezela abantu bakini ayenze ukulotha alapha umndeni bakini ngoba ilungile mayombuzi insizwa yabashozi kuleli bandla emandulo kwamahlethe hawu namhlandayo ukhethuka kuyokulandela umuntu inhliziyo yakho uma ingahleli ihlambukile ushembe uyayithatha ayogeza abantu bakini ngayo mayombuzi isiko lasezulwini ukuthi makuyokunxuswa kuyokuba kukhutshwe inkomo ney'mbuzi kukhutshwe isimayo kodwa ushembe akashongo yena ukuthi ingozana lezo zinto uzenenzela ushembe ukwenza konke kuphelele umfundisi ungubakho umfundisi uNdlovu wafuna wavuma la ethi mina ngizolalela umfundisi uNdlovu wase emabobhini emsika wavuma la wathi hayi bengizolalela ngiyavuma ngiyohlanganisa umndeni sengizwile iyona impela lento kaNkulunkulu ayikhuluma ngayo abantu bakubo babonakala ngomzuzu sebegezile bahle mayibombuzi kuthiwa ngokuvuma nje kwakhe engakaqhubi inkomo engaqhubi imbuzi ngoba inhliziyo yakhe iyavuma yaphelela asikwazi phela thina ukuyibona nakini nakuwe ungabalisi yeke futhi lapho usoyithathaphi imbuzi njengoba singasebenzi cha bafuna inhliziyo yakhe ivuma uyokubuka ngiyavuma khona la unekhona mabengakushiseli bebuka la ukhona idlozi lapha nalo ilawo khona njondolo buke la wenza khona khona ngiyavuma ukuthi nomhlaba ucelele bonke abalele ukuthi nomhlaba lapha ukuthi ngiyavuma manje nawo phela ngomama mayibongozi ushemba bese enze umsebenzi lapha sezulwini tukhona umhlabelelo ivesi lesibili yehla moya wengcwele ngena kubo umsebenzi wokuthanda uyenza ushemba umsebenzi wokuthanda uyena akugeza ageqe kwelihle ithongo libe ngabahambi babe nenhliziyo yomntwana ngicela ukuma la umbango wenkosi asiphethele inkomo kaNkulunkulu vele sinayo nasebili bangikankombeka inkosi kusisizayo amen
ngekhathi inkosi enkulu yaseSelwamasa. Sizocela-ke ukusebenza kaNkulunkulu ngesihlabelelo sasebenzisazela inkosi enkosini phambi kwabancane. Yonke egcineni-ke sihlandaze sikabusiswa-ke phambili. Una inkosi yesizwe sicela ukuthi singayibambi ngoba kubalulekile lokuphuthuma phezulu ehleni, kodwa sizocela ukuthi sinikeze ithuba inkosi iphefumule bayibone uyise noyise mkhulu
ngoba ithe izoshiya oyise bayo. Amen. Ngicela ninikeze ugogo inkosi yesizwe. Uphakama wami abe kuhle kwabayigcwele. Amen. Iphakama nokubonga phakathi kwale ndawo ithi akulekelele bonke abagcotshwa bunyazi abaphambi kwami njengamanje. Amen. Namanazareta wonke akhona phakathi kwale ndawo eyigcwele. Amen. Bantwana bahle seshiwo-ke ukuthi inkosi yasemathunini eseduzwe eMoriba. Ngiyabonga nje leli thuba sekubaningi bantwana abahle basezulwini sifika kule ndawo njengoba ngifisa ukufakazela uMshumayeli ukuthi uyodinga sizithobe ukuthi na usuqalile le ndawo uze uyiphethe nesibusiswa ozosiphiwa unyazi wezulu ngoba maNazaretha angidukile njengoba ngila futhi angididekanga ukuthi khona ungethile ngizizele impela. Kodwa ngize ngosizi lo baba bamkhulu wakhokho uke wayiveza uMshumayeli ukuthi amakhosi qala ayephila impilo ayephila wawuba mkhulu mawusatwa endaweni nawuyinkosi. Namhlanje thina sesaba noShembe uNyazuzu. Esikwenzayo sesigcoba amafutha bese sigeza ngechibi bese usibona ukuthi samakhosi. Awukho umuthi esiwushunisayo nesikwenzayo emakhaya. Ekhaya kuthiwe ahloniphe imiyalo kaShembe na ufuna ikhaya libe yikhaya. Ngemthandazo ekhona kunemthandazo kanayi uvuka nathi ekuseni uthi ntambama kube nolala nathi kube nesikhulu sa-12 kube nesikhulu sa-4. Engicelayo ukuthi uNkulunkulu nami ngaleso sikhathi uShembe ngiyamcela ukuthi lapha nami itetema khona angivuselele. Ngithi-ke maNazaretha ngize ngenkosi la uMacingwane, inkosi emdala kakhulu esingadlala ukuthi iyaphelelapha, kodwa kuyavela ukuthi lapha yabulalelwa khona kusemahlane kakhulu, yaphonswa emanzini. Nawuthi uyayilanda lento njengamanje-ke sesisebenzile kakhulu, saletha imbuzi saletha iy'nkomo, kodwa yena uvelile ukuthi bantu bami uShembe usengigezile. Futhi ngendlela engibabone ngayo bebahle wonke umndeni wakithi, obaba esebadlule emhlabeni babefika nabo bethi uShembe usesigezile. Silandeni manje. Kodwa ngokuthi silandela umthetho besalinde indlondlo enkulu yakithi uMacingwane njengoba eziphefumulela. Kwavela ugogo useneminyaka ewu-107 evela ukuthi batshela abantwana ukuthi uShembe usengigezile, kodwa ngicela bengamsele imbuzi intondolo ehamba ngami ngedwa ukuthi ngaba nezinto eziningi engangizenza. Kwakuyiqhawe maNazaretha inkosi uMacingwane ngoba ey'ntweni zayo
yayiseduze kakhulu nobukhosi bakaZulu ngendlela eyayenza ngayo. Sicela kona-ke ukuthi namhlanje le mbuzo esiyilethile uShembe eyigeze bese yamukela. Bese-ke sithi noma sesibahambise ekhaya behambe kahle futhi bengafike ekhaya besiqede, kodwa befike benza umuzi wabo ukuthi ubonakale nesizwe. Kodwa-ke kuyabonakala ukuza kwethu phakathi kwale ndawo sizela ekhaya lomphefumulo, izinto ziyavela ziyacaca njengamanje. Izwe kukhulunywa nje ngendaba yemoli engathi nathi soba nayo leyo nhlahla esizweni, futhi sithengelwa umhlaba nje ekuthiwa nje uyathengwa nje, uthengelwa inkosi ekugcineni bese kufakwa imoli khona. Manazaretha ngithi-ke amakhosi njengoba size kumatungwane ngembuzi akayiveze yena, sicela ukuthi uShembe konke esizokwenza kuyena akusule uShembe. Inkosi uSamazulu. Amen.